پشتی دەرباسبوونا هەفتەیەکی بەسەر پەسەندکردنا ڤاکسینە فایزر بیۆنتێخ تژالی دەستەیە تەندروستیە یەکێتی ئەوروپا بە ئیرۆ هەلمەتێک بەرفەرەح لە وڵاتین ئەوروپایی بۆ پێدانا ڤاکسینە بکەسین بتەمەن و کارمەندێن کارتا تەندروستی دەست پێ کرد. بفرۆکە و کامیۆنان 300 میلیۆن ڤاکسین بەسەر 27 وڵاتین ئەوروپا هاتن بەلاف کرد. 27 کانونە یەکەمین ڕۆژە ڤاکسینکردنەیە لە وڵاتین ئەوروپی پرانیا وانژی دەست بە کامپینانکردە. بارهێلگرێن ڤاکسینە دژی کۆڤید-19 فایزر بایۆنتێک ji firokexaneya Tîgiliya li Berlînê derketin ji bo belavkirinê. Ev dernetene navendeke vaksînkirneya belkû navendeke operasyonên tîman. Yekemîn kes ku hatî vaksînkirin li Almanyayê jineka 101 salî bû li mala kesên bi temen dimîne. Li İtalya, welata yekemîn li Ewropayê ku ziyana vayrosê gihaye de, barê yekemîn ji vaksînê gihaye de ku ji 9750 dozajan pêk tê. Hata radestkirin ji bo nexweşxaneya Spallanzani li Romayê. Yekemîn kesê vaksîn wergirtî perstgareke İtalî bû bi navê Claudia Alivernini legel 4 karmendên din di nexweşxaneyê de. Her yek ji hingariya Slovakya jî proseya vaksînkirinê roja şemiyê dest pê kirin. Ew jî piştî çend demjimêran ji hatina barên vaksînê. Li piraniya welatên Ewropî ewlewiyeta dayîna vaksînê ji bo kesên bi temena yan jî ji bo karmendên karta tendurustî li nexweşxaneyan û gelek ji destdan di nav wan de hebûn li sedema berketina berdewam lêgel pêketiyên Covid-19 karê berdewam. Welatên Yekîtiya Ewropayê ku 27 welatin 450 milyon welatiyan li xwe digirin. Ji wan jî zêdetirî 16 milyon pêketiyên Covid-19 hene. 336,000 jî ca ji dest dane. Îvan Umar, Kurdistan 24.